Hadirin balayo jingtip baka Department of Hindi jangka School ba North Eastern Hill University kan penlong ka program Shiksha Sanskriti hakani ka University haka arphawai terik gulber na kalyang ka HYC Maulai Circle kalalet yakendu ya Head of Department HOD Professor Hitendra Kumar Mishra ubadai ru organizer jangka tega program bandawa badai ban pensange mardor ya tega program namar kadega jingtmu ban wanra ya rukom nyam Hindu. Abakran cikilat patai kubor na kaliang usamla ba penbiang wuriang ulong ba kajing pensange jangka seng kadai namar hakateka program kaladon bentalang daki dekot ka RSS kabadai ka kenhun joki riu shit nyam Hindu. Ulong ruba kat kum kajing tumu raya thu HOD kadai ban kentiu ya kaketian Hindi. Ndrai haba petpat bun sin ki agenda jangka RSS Kiju sedang nak kabarit bat suki-suki kin sedang ban penrung ya kan nyam hapo ka university ka bana kaliang kaseng kamla ban pediang. Kat bana kaliang u organizer ula kular ban pensange no lasai kasngi. Bana kaliang kaseng kalau ong balada ki organizer ki syukur ya ka jingkran kaseng kan sashim daki weipat kilenti. HYC Maulai Circle kan kasni nila yawan ban ya keren bat mangkang yung program ka banlong lasay ka program ka ba yaday bat ka RSS affiliated program ti hakumju kani ka university ka secular university minta ka jingwanra kum kini ki program bat ban ailat iki menta ban ailat iki bikin wan yu ban pelong ni program ka long ki ka bangi ngimla raman ailat ti haga jingkran ka jungi bat u HOD jongka Hindi department ba long way niki organizers yung nika program ka ula kubur ba khang no ka program ka ban long asai namar ba kinong keren kinong keren ki ba affiliate ka RSS kata ka ini ka organization jong ka nong shit nyam Hindu but lada kumnu ushat kalai ka kitien ka jongi ngimban si mensim senjam kamhet we ni kat jongi ba de nak kaliang ke jongi ho ni la yawan liyo jingtip mentau tayo ba Hindi department ringkat bat ka RSS mo kanika organization kimut ban penlong ya ka program ka bekerteng ka Shiksha Sanskriti de kani ka program ka day based on haka education ma kadai ka ban wanra promote ya kani ka Indian modern literacy language nei de pindapat bapat kani ka Shiksha Sanskriti kani ka education cell jongka RSS de nakaliang ka jongi nak HYC mas nyo jingtip ba nakaliang ka nusu ngim ailat kumi kini kijat program ban penrung namar ba ngitang su ailat ini program kila ban brainwash yangi ma komentar ngirung hatu ki ong ngi ba kadai ban wan promote ya kani ka ketien ma ka hentam ka ketien khasi Diki kita kin brainwashing kita kini kijat kemkian ki bikin ong baik kila ban ong baik ngi bakim lilai ini program hendrai pindapat ma agenda jong RSS kan sedang baik na ibaret kan ya kum mau kendon mon ubaret ter kin sala ban le ka behe namar ba pi ngitang so ailat khamtam kani kadika university ma ka Central University bat bun ba kena puli kemudian ni besar teladak kani ka organization RSS kala la ban penrung baik hakli jongki ka agenda ka jongki tu mo klasuk ti ban yo ban bat hakti ya kri ka ban riu ka jongi dan kalian jongi la berngam tinge ngila ya keren tinge ba dalilir imsya ini ka program bakan pelong mar pindapat ba nei akar kum ong ka jongki baki ong ba kamde program RSS pindapat ba ki organizer jongkani program kum utu Atul Katori itu udah sket 3 jong education cell jong RSS udah main organizer jong program ka banlong lasai de nak takadaw manginginum sya dalileru ban perlong de ki ong ngi bidan khasir ho kidan ki khasi hatu mai sya invite de hendrai bai tang bakidan ki khasi ngin sushim sting no kanum lo de nakaliang ka HYC ba nakaliang ka nusu nani syakmat iki program bakum kini ki jan ila di background menginum sya bat lada mut ban perlong ini ki jat program nei kide ban konsol shwa ya HYC Maulai Circle bat ringkat ru ya ka nusu bakanum dan KAKA kabayadai bat ka RSS agenda bakanum la banwanra ka RSS agenda hari jungi nomor ngitip baik baka jela ka jungi kadika sekala ma kabamdon kaba ngim nget tangi we ketien ngimet tangi we kanyam de ta kada ngi BSB on that de daliler ngin misha
te nakaliang ka jongi ngila de ya berngam ting ru balara kani ka Hindi department ka polong la shai te nakaliang ka usai si kan shim ik sinjam ki beting